7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Coach, first, your comments about the game. Congrats to Žalgiris. Not too much to say about the game. They showed that they were a better team today. They played better basketball, and we still have our own problems. And for us, most important thing how to solve our problems. One more time about the game. I mean, they controlled the game from the very beginning. They were more physical, play smarter, and I mean that's it. Treneris pasveikino Žalgirį su pergale. Nėra daug ką kalbėti apie pačias rungtynes. Jie parodė, kad yra geresnė komanda, o mes vis dar turime savo problemų, svarbiausia jas išspręsti. Dar kartą apie rungtynes, tai varžovai kontroliavo rungtynes nuo pat pradžių, buvo fiziškesni, protingesni ir tiek. Coach, what happened with Martynas Varnas? He went to the locker room and didn't go back. He went to hospital, not locker room. He got hit an elbow from, I think, from Birutis. And that's it. We lost him for today, probably for tomorrow also. Treneris buvo paklaustas apie tai, kas nutiko Martynui Varnui. Treneris pasakė, kad Martynas Varnas buvo nuvežtas į ligoninę, nes gavo smūgį iš alkūnės, tikriausiai iš Lauryno Biručio. Ir jo situacija yra stebima. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.